Guys, thank you very much. Kgotsong gang, thank you very much. Bagolo, thank you very much. Bomba Moruti, thank you very much. We are on 10,000 subscribers because ka lerato la lena. Re a leboga. The love that you show the podcast is very visible. Mo re le šitelang gona le re tshwarele, mo le ka kgonang gore phošolla gona, please do. Do not forget to like and comment on this very episode that you are watching now. Tell us how we can improve. Ka lena re ka fitla the places that we never thought. Ka thekgo ya lena we are here. Ka thekgo ya lena we can go very far. Re leboga support ya lena. Le go sasa, please continue supporting us. Re leboga. And also support the artists as well, guys. Please support our soon artists. Thank you. Welcome back to another episode of Minoson Podcast, episode 51. Today, we continue documenting our stories told by us for our people with our people. Today, Ranale Mepala, wa Rebonu Khotso, evolved from Tembisa Rebonu Khotso to Rebonu Khotso. Today, but we'll explain as to where they come from. Lo re ba tumile kae, ba shela tlamelo ba sala gona tjele khono, ba sa busy ba kola kwatsa efangedi ya modimo. Last few weeks ra bone ba le go Meropa ba le busy ba kola kwatsa lentshula modimo. We are still happy gore we are happy gore they are still here. It's a little try go bolela bona from ko morago re ba bitsa re tlang kenu ke nako. O mongwe wa bo ka gopola bo episode tsa rena tsa mola mathomong o mongwe wa barodi ba bona o ile re sendla message a re gopola le inviting marena. We were very happy gore they will be interested in joining us because ebe sa le kwa mathomong re sa le kwa morago mara ba na le khatlego ya go tla go ba le rena mo. Today we are very happy gore bana le rena mo. Amen. Mepala ka lebo khotso le kae rona le kae rona le sa iketlile madisha ka mogau wa modimo. Banna abe ke sa ba botsa ke re ne ke rata batho ba go tshwana go maphala ke ba ba tshwireng nako banna ele tla mo tshwarang nako banna gape rena ge le tla mo ke re le rena ke re sentse re prepare mo re ya le emela hello motho re tla mo ka 10 atle ka 11 a wa raka mo ka o yeme tje banna abe le tsena nako ga botse sere monate le sa iketlile mara re iketlile le tebele ha ona le ka bothata a go bana 2025 e le tsere ga botse re tsere ga botse ngwanesho ebile re bona motlholo ka gore shi re tlisitse pule ya metlholo ya go sieme mara ke nana gore e na le taba ka nnete nke ine le kwa ga borena bana ai no kwa fisha kwa Limpopo eno kwa fisha mara re lemile mabele ona re bolai kwa gae awa mama bolo ya rena le matlatsi bana re botseng she le bolela re ga mama bolo re botse gore maphala ke mang le jwa le kae gae le go la kae kgolo ya lene jwang maphala ke morodi wa boselela wa the lady Jeke Makotopi le the lady Queen Elizabeth Ledwaba ke belegelwa motseng wa Paulos kwa go la Pakambeke ke mokopane ke le ngwana wa boselela wa bafuba ka tsena sekolo gona kwa Paulos ba ra tshelela kwa ngwe ka re kolo sa rena be tsale ke molagale be le sekolo se senyane bomma ge ba mpotsa ntse ke gola ke kwa ba mpitsa ka leina le lengwe la go se tshwana le maina nna ke reeletswe ka Malome ke Maupi Enete le Doba Phala le theletse ka ke theletse ka Malome wa ka Marakalala
ke maupi ke gotse jalo ke le ngwana wa metlholo mara ke be ke le shy la nwele ke sa le shy re tswa ka mo nna le wena re fetsa go bereka mo ke thoma bošai bola baka a se ke le bone bošae le tsene ke le motabeng tša modimo ke metlholo fela e mmakatšang ba ke gotšeng le bone ke gotse jalo ya ba gore kwa go thoma dikurupu le nna ka thoma setlhopha sa ka di-Klepentep ka se bitša bana ba moya kana ke ka di-80s bana ba moya ka ba ke opoletše ka nako e nngwe ebile ke re ka tla ka studiong ke ba tswalela ka ntlong ke re nka tšea tape recordo ya ba ke nako ya gore ke tle mo borwa ka kgawana le bana ba moya gore tla mo borwa ba fitlhela mo Tembisa fitlhetse ga malome ko Sedibeng kumana sesi wa ka ana mmatše hawa a nkgodiša jalo ra fitlha ya ba gore go tla lebaka tšatši le lengwe re le mo kerekeng go tswelela monna nna ke fitlha mo ke be ke sa tlhwa ke ikutlwa gore nka recorda ke dio tseba ke kgona go bina go kerekeng go tswelela monna ba re ke Johannes Shogole ke rata go mo leboga wa bona a nebele ke nyaka lefase ka moka le motsebe ke mo leboge Johannes Shogole o tla mo kerekeng gore nna ke nyaka batho ba o bina ene nna ke go tšatši leo ke motswetši Johannes o humana basadi ba babedi ke mogatše malome moya wa gae gore ba le ka kgotso ke Estere wa ga Monare mogatše malome gore no mo re na le ngwanenyana ke motlogolo o tlo dia dilo tša nnete mogatše malome o tla mola go nna ke 1994 ke motswetši wa ngwana o ba reng ke Rebecca Phala o na le rena mo ana o le ngwana mogatše malome gore motlogolo tabaši ke re awa ewe ke yaka mogatše malome awa ra thomana le yona ke thomile go practice ke se motswetši ka mokgwa ke be ke thagetše ka ona ke thabetše taba ye ya monna wo ngwana Sediba Johannes Shogole practice mo le boyeng mola awa wa fitlha nako ya gore ba re jwale re ya recorda ke recorda ka ngwana no e sa le monyane a ba fitlha wa ba mmopotse ya timela ka ena ko studio banna go tse e be le se segolo be se tšarna tša one room ga šala timela re ko godimo ka go fase sa le re ka mokgomotša a ba timela ka ngwana ke moka bošego ba ge re tlo tsoa re yo recorda ke motlholo ga ke robetse go tswelela mokgekolo wo bomma ge ba mmitša ba re mogatša malome tswelela a tshwere thupa o ka re teacher o nthuta go opela mokgekolo o namile a ke opela o tlhapa mogolokwane o lelelelelele o gonne a go sasa re ya tloa re ya studiong fitlha re humana monna wa lekgowa rekota ke monna wa lekgowa molagale studiong yana se lape ke tsene nna ke teng sekgowa se bona gore sona se tlo ba gona se sa tshwanela go bona kumana monna ba re ke Steve Cook ya monna ola o se bore le ene a tsebe Sepedi pina tse ke di binang a ntse ke bina pina e re utlwa sefefo sa moya ke sa le ke re ke a riesa ke re ameliko a na maitšere a tsebe Sepedi ebile a tlole gore ke reng ena o dio press le sa riesa nna ke a riesa nna ke re ke a riesa yena ke legoa ke re ke Steve Cook Steve Cook a wa re rekotile mola company le VMP company re be re mo go yona a wa re ile le yona ke rata composing ilo ka reng ke bo mpotšiše aowa ke tlo tsene because music wa lona wa kwagala gore o very different gadi yes na mara okay a re botše morago nyana ga botsana so because le re ga mabolo ke bogadi ke tlo betha ke phala bona ke a se ke bolele ka phala gape rena no re phala ga se sefane sa lena se le go tsene sona nna ke ngwana letwaba le ke belega ke ngwana marakala lena ga se ga moneng ke gae mo ke ga gešo ke mokana
ka tlhakana le motho wa ka Phala mo Mmagweng Phala ra wa ngwana le toba nna go dia mosadi a wa ra ga motse ra shogofatswa ga bana ba bane 4 di ba gore wa bobedi o robetse okay a re ba le khotse le nna ntate Phala o robetse le bona ke be ke timeletse so ke be ke sa timeletse ka gore a itlwaelege a want ntate Phala ai anti ya mosadi monna ola ke kolobe ke magoro ke kgomo ya mokgadi ga ba ija ba la megopa ke morata kudu ka runtile mosadi ga re a basadi le bona dikolobe mo di beng gona ai le bona ba Phala matata malega ke re ba ntile mosadi ke ba leboga e khono ke re ke bitswa Maphala ka bona ke a leboga amen bona ba tswa ga mamabu ke bona bogadi ke bogadi ba alright jalo taba ya music lena ge le thoma ge bo se Esther Monare le re ke mogatša malemo gale ba kuleng ge ba šhala ba re motlogolo bona ba ntse ba botse ka gore e re ke re mola morago ge re sa gola nna ke be ke dula ka ga malome ka ga Marakala ke ena malome Bupi ke Maupi ke ena awa ga Maupi ke mo ba go bitsang ka beane Maupi o thotšetse ka beane ke moka ka mola ga Maupi go be go ina le kereke ya National Brethren Church hey mo ke be ke le boima ke sana le 8 years ke be ke le tša moropa bathong ke ya moropa ke ya ga malome jale sedumeding re thomile ko kwa apostolong National Brethren Church ke be ke bulela bagala yo mošomo ke ema ka tšatši la kereke ka gore ko kerekeng ya apostola le thoma line mo la bolela ka lengwalo le le teng be ke bolela bagala yo le bakgekolo mošomo ke le ka mokgomong ke moka he ntse re gola ka mola gae ka mola re sa tshwaretša ga letwa ba kere ga ntse re gola jale ke boela ka gae ke boela ka gae sesi wa ka o tswelela e le mosiong buti le yena o tswelela e le mosiong ka mokgwa ke le ngwana go kwega ka gona le o ke mo latellang nna le o ke mo latellang re mapostola ra paretše ditšhweng ka mokgwa ke le ngwana o kwega e buti a tswelela le bjele ka nna fase le mokgekolo ka re mma re ka se kgone o ba le koreke tšepedi ka mogae rena ka gore ke rena ba banyane re latela ba bagolo re gola ka mokgonong nebile ya ba gona le tswere ka la thoma go opela tšetša ka mo jalo jale ka thoma go opela mara mangwalwa ke kgona go gore a tswa kae because le mo košeng ja lena košeng e le gare la tshwara lengwalo a tswa mo lapostolong le a nyantšesa le ba banyana ke a nyantše ke sana le 8 years ya Be le ke gola rera. botse ka 1970 re le lefaseng la Kabeane go tlile baruti le dibishopo bo bishop Mantome ke motla ke kole lengwalo le lengwe lengwalo šile ke le rata kudu Amos 8 11 verse ke sale ke le tla ka di 8 tša May 1970 go lefaseng la Kabeane moruti a eme ka lona a re tsebang tlala e tla mo lefase tlala ya go tla go nyorwa lengwalo le la ntsena ene bona ke na le 8 years go fitla le lekgono ene tlala e lengwalo le la le boletseng ka yona a ne bjele ke 2025 re e bone a ke re madiša a ke re e bone gale e re tsenele baebele ke e ratela gore ke moprofeta ke ngaka ke dilo ka moka tša maphelo a rena gore go bona o imetswe o tseba gore jale madiša a ke re bjale o nthatšitše ka baebele ke le nyaka gona mo baebele yela e tshware ditaba ka moka gore ga re tsebe gore gagane bjale re tshwanetse re baletse dingwe re tla di humana mara ngaka šile ngaka ye kgolo ya go walafa leo le bolwetseng o ka emelela wa tsoa nna ke kile ka ipona ka le lengwe la matšatši ke re robaletse ke ngwana ka tshwara baebele yela ka re ke petla mangwalo ka humana go ene le lengwalo la Jeremia a rao ngwalo le ene le tšatši le ke tlhakana le lona la re tseba le go le tsena ka meko ka mengwakong ya magoši
le topa bana ba ile go kgametse la topa bashimane ba le dikgoro ka humana ngaka a se ke alafi ke motho ke kalafile ke bukaela batho ga nke ba kgona ebile ba tseba re be re ka ithuta gore re ikalafe ka Bible ke ngaka ya dingaka ke ge o lwala o a re tlogetse a sa lwale o tloile ka metlholo di o moroma ka polokwane le January ka di 5 ka re o rekela ba ditshoniki a fitla ka ra shopo ya ba le gola metlholo ngwana ka dukologa ka ra shopo ka e ba founa ba re go motse ka re bitsang ra ngwane yage a tsena ka ra ambulance a robala e le gola metlholo wa bona re ba dumedi re tlhaela keng ba bo dumela re tlhaela ke se di re chikinyang ka gore morena Jesu o ba ta matlhakana le tsona well he di tla gorena e di sa tso fitla di a re thatsa mara ka le lengwe la matšatši go ka kgona go itšea buka ele wa e bala o tlo loka ke lokile ke shapo ke lokile modimong moreneng ke alafile ke Bible ga ona ngaka e pilisi ya o walafa ego ya gore o na le mathata o na mo o nyaka dipilisi e bala Bible ye e tlo walafa madisha amen then ele ya go recordang ko studio ge le themele ya ge Rebecca ba timela gopela o re lwele a ringa mathata o tsebe ke ka nako ele ya dintwa re tlhomile sethopa se ra se bitša gore ke Thembisa re bone kgotso e le ge go senyegile mo lefaseng o la sethunya fela mara ge re lebeletse makeišene ya ka moka Thembisa ra humana gore a isa le kaone kudu e sa le kaone ya ka nako ewe ra ipona rena mo Thembisa re le kaone ra tlhoma setlhopha se re na le yena Jane Sešole ra re ke Thembisa re bone kgotso be le re ka mo Thembisa go na le kgotso o petere a go tshwane le makeišene ya mangwe re humane Thembisa ya rena e le kaone kudu then ya ba the first album re gopela o re lwele ka morawa mowe madisha ke tloetse jwale akere go ba le gore ge o ka tswelela ntwa yang kgwatha a ke ilo ema mo streeteng ka roga aowa ke tšea Bible ela ka khumana lengwalo la Mateo 23 le re go ba tlema merwalo ye boima ba e rwesa batho magetleng a bona mediro ya bona ba e direla go bona ke batho ka moka ka re mo setulong sa moše mo tulong sa moše go dutse ba mangwalo le ba Farasei ya ba pina nna ke tšea Bible e ka ngata mola o ka sebe madisha ke botlhale ba modimo ke bo kgopela bjala ka Kgoši Solomon a se thato ya ka bile a se o rata ga ka ebile a se botlhale ba ka mara ke be ke re e ke fitla ka nako e la re be re practice ape rena re be re ema mo dishopong re a bitša setšhaba be re practice ke gopola madisha re na le tape recordwane nngwe e kakanyana nna le pala ka gore tšaka a ke se gore o sa tla mpotšiša tsona na tseba keng ge le gone se re nyaka mpotša sona se noswa a ke re nna a ke tsebelo ka mogala letša tsona go ne tše e le gore lena le ka betse lethumonang ka sere nna no se re nyaka go se tsebe kgono ke mmaphala le leeto la gage le ge o kgonagala nna nka no tshwara seteke le bo Rebecca mola lena la no re tšholela tsona because le tswa le gola it will be impossible for nna gore nka nagana everything ye le gore le ka be le tlhakane mo tseleng so ge go se le nyaka gore sona le no re botsa sona o tsebe gore madisha rena ka nako ya rena e be le bo leseng Matlakala go na le ba bangwe ba re ke Mashole a Kgotso Boloisa le Kutullo ke ya bo a se ya bo Sole Remember bo Sole Remember Modise a ba sa le go bontši ba batho ba le ke thomileng le bona o ka re ke šetse le yena Sole Remember Modise batho ba ke thomileng le bona bo Matlakala ba robetše bo leseng ba robetše le thomile nako ela ke thomile ka di 90s ke thomile ka di 90s
ke moka wa modimo gore ke sa le mo ene ke sa besha ke gopola ke be ke sa bolela ka tape record tape ke gopola a ke leba le madisha e be le di 11 tša August ka 1996 ge ke robetse 2:30 o ya maseng go tswelela mokgekolo wa go tswala mma ke ngwana monene ke mo ditorong mokgekolo wa go tswala mma moya wa gage o robale ka bokgotso ke Joana Matlako Marakala ga ke le motorong o re ngwana ka o re lesibana ngwana ka tsoga ke a tsoga ga ke tsoga o re go nna gore ke kgopela o tšee Bible o ye ko Dipesalmi 27 ke re ke theeleditše mmare be re mmitša mma ke theeleditše mmare a re ke moka o re mo dikošeng tše be le raloka ka tsona gale o tla humana tšhuni ana mouwe lengwalo le la Dipesalmi 27 kana ke eng košeng morena ke yena seetša saka aleluya nsekene madisha aleluya mola ke khukhunetšwa a ke tsebe gore mokgekolo o a šalla a mpha lengwalo le ruri bokoko kalafi belefi ke moka ke ane moo ke la botlhano sa re ya practice ke moka bošigo e ke re phapara mola ke seno bona pono e a ke tsebe ke ka e bitša pono gore ke tona ke tsoša phala bea radio ke na le di-cassette tša di-empty motlholo o diegile bošigo re tšea phala wa tsoa ke re phala gape bokokosiba ba mphile lengwalo la Pesalmi 27 ra tšea Baebele ra e humana e re mola morena ke seetša sa ka le go phologa gaka ke sa boifa mang mola ke khukhunetšwa ke ba babe ba reng ba ja nama yaka pina ye ya tlo dia motlholo e boisa ke fitla practicing ka diora fitla ka re banna a re thomeng ka pina ye ka pela e sa tlhwa ntšhabela mara a e tšhabe ka mo ga ke fitla ka bošogole ya re fitla ka re banna ke na le pinaše tšhuni ela o re itlile jwang bile a ke tsebe nomokare morana ke yana seetša saka aleluya phala yena ke motsošitše ra e bina nna le ka gore pina tše dintši ka mo di be di tlhama ke phala phala e be le sekgwari monna ola wa ka e be le phala ba sa phalo aoane monnaka tšatši lengwe be ke tsoša ke yena ke gopola ngwaga o mongwe a ntsoša re mosadi bjale e tlile go nna pinaši e re go elela ina la morena le botše ditšhaba tše nyakang sefatlego sa morena kore mpho e be e leng ka phala ai ke tšhaba modimo ka gore mediro e ka moka ke ya modimo phala ba ntsoša a e humane le nna ke motsoša seswa ene pina ela yo tswelela lefase e dia metlholo gape e ke bolelang ka yone ya morena ke seetša saka le gane bjale e a binwa gore ke ka mo before lena le opela e be sanka e ba gona aua e be se go bo se le motho a ileng a e opela before le e opela e tlhamile ke kuku o she re kwang all over South Africa e epela ke batho ka moka a bone o baneng e tlile ka metlholo le ge batho ba epela ke a rata ka gore kuku o compositše pina ye alafang lefase mara a se yona e le noši le ke kwa lengwe ya morana o tla thapelo tsaka ke yona le yona e tšhomile ke lene thapelo ya ka ke ge ke emelela ke emelela ke seno tlhakana le bothata bo ke rena modimo wa ditlwa tša ka dithapelo na a ke goeletsa aleluya
iso morena ka ntlomoge pina ye ko botse motlholo ke rekotile go Plain Street motho o la leng ka morago wa pina ye ka meletso ke Joe Sherman Joe Sherman wa ya Molomanosi o ithutile go rekota gospel ka nna Joe Sherman le ane bjele ke molaka letšatši tše botse fela le kgaogelo ke re di mo atele ke rekotile le Joe Sherman ke le bjale mo company ya Sony Music ke thomile ene le Sherman ka yona o tloa thapelo ya ka hai re tsena a re a ke tsebe Sherman a ke rekota gospel kudu yang ya batho ba o tshwana le lena mara ka ra ya re gape botlhale ke ba modimo ntho engwe le engwe re e fa modimo ka re ntho engwe le engwe re di ya rena re kgopela modimo batho Sherman ya tlo di ya bothata e tletse lefase la ane bjale e sa le bogale ka maatla Joe Sherman ke rekotile le yena albumo ya go tloa thapelo yaka le sello sa motlaitšege wena kwa thapelo e composite ke ntate Phala mara ntong ya bohlokwa she which a re sa e go etša mmatšatša ke composition inspiration ya lena because tše ntši tše ke a di kwa gore di tliša le ba etobaletšeng tše dingwe tše di tswa ka mo tše baebeleng dingwe di jo tswane mo ane motlhong yaka gore wa di o diega motlholo mara ko o botse botlhale ke ba modimo gore ke kgona jwang gore ke tšee lengwalo le ke le fetole pina ke mmereko o thata thata ke gopola ka le lengwe la matšatši ke tsena ana ka mo dipisalomeng ke humana polelo ya boima e re morena ganetša ba bankganetša o lwe le ba lwang le nna o gatlhane le ba banthomarang ka re Phala e ke tšea ye ka re morena ganetša ba bankganetša o lwe le bona o lwe ke na le lehufa kudu a ke nyaka gore ge ke ntšha albumo ke ntšhe ya o tshwana le ya Madiša gore ke bolela le batho ka moka go tlo tše nne tša lefase a re berekeng ke nyaka gore mo ke berekileng gona ka nnete ke tswe stage albumo ya ka e tswa Madiša aowa a ke ipee mara le lena ke re le gola le ntse le dithele ga botse fela ene ke tsama e ba interesting mo nne ke tsong gore di tle ka lena because le re ndi kwa di le gona ga re tsebe gore di ga ba tsebe gore haleluya pina ye le ya bona ye ya morena ke setša sa ke yona ye e tlileng ka motlholo a le tlhokere se se nkgatlhang gore a ke na taba gore batho ba ebinnene ke kgatlha fela gore molaetša wa koko wa phatlalala a kere a o tlhoko go tsamaiša ke lena le le noši molaetša ke molaetša ola o phatlaletše khutlo tše nne tša lefase pina yela e tswang ke sa le VMP ke rekota le bo monna ngwana Sediba Johannesburg ke ya kgale ke ya 1996 morena ke setša saka bjale ke mo utlwa thapelo yaka ka ba ka buša ka re ke kgale ke tlhama mara Madiša e nngwe še e tletše lefase e re kgopela lerato o nyaka go tseba Mmaphala o lona badumedi o nyaka go tseba Mmaphala o bolela ka Mmaphala o thome ka nae ke mo le thomileng gona aowa ke e tlile le kgale mara e rile e tswelela ya bontšha gore ka nnete ye e tla ka mokgwa o mongwe ya e lla le mo ditabeneng gopela lerato mo go lona bjale Madiša wa ka a kgone ntseke ntute gopela ba gape kgatlha batho mola e reng amen a ke re mo leineng la tate le la morwa le la mmaya
mara lena ge le ya go recorda Mm. ke eng se segolo se e le goreng le nyaka gore ge le fetša album e tswile se diragale aim ya lena ge le recorda music ke eng gabotse ore mantswe a Mm, ka moka mm, nna ke a lafa mm, a tsene mo dipelong tša banna le basadi mm, a tsene a šome mm, gape album tša ka madiša mm, di nyaka le monna le mosadi ba re ka ntlong ga gona le thabo mm, ke kile ka ngwaga o mongwe ka founela ke mosadi a re o rustenburg a re ke mo mpeteng mm, ke bina pina shile yona ke e rekotile ke na le shermane e re lena ba emeng letsheng la noka ya Bethesda gape ke baebele mm. ba le Ba le ratang ratang go go fodiswa. fodiswa ka metsi a ka metsi a Mm. e tlang a kere ke mola go beng go na le molwetši wa mengwaga a lwetseng 38 Ka years lephera. mothong Mm, mm, a lwala a sa fole mm, e ke pina mm, e re lona baye ka founela ke motho a re ke mo rustenburg mm, e re ko o botse e rile e pina e lla ka re a radio mm, mosadi o re ka emelela mo mpeteng mm, ka hata fase ka re 1 2 Mm. ka nama ke fodile mm, ke ntho e nkgatlhang e nna ke recorda mm, e ke recorda madiša mm, ke nyaka album ya ka e tswa ditaba tše di leng ka gare album ela mm, di tlale lefase di dule ka gare ga dipelo tša banna le basadi ka gore baebile ye ge re e bala mm. gape ke tlo fela ke ya go yona ka Aowa, gore yang ke go selo yona. sa- Eh. e re e ba mokwi o be modiri Mm, bala baebile mm, latela baebile ekwa baebile mm, e ba mokwi o be o leke mm, o ska ba wa tseba modumedi madiša mm, ga e ya kwa mm, o mmala mm, ga tswelela kwa mm, o mmala mm. ya ke ska ka nama ka di ba mmapala e ke tswela ka montle ka mo wa gomana ke di ya metlholo ye e sa tshwaneng le nna mmapala Mm. ke tsetlela lebaka le o mpotšišang ona gore na e ke seno recorda album ya ka e tswa ke expectang a ke na taba le tšhelete Mm, mm, rena tšhelete re paletše ka nako ela dikasete mm, gane bele re gaša e fangedi mm, ya mošwapolo re romilwe mm, ke modimo ba bangwe ba di tlhaelela tabatše mm, wa tseba ona le batho ba o di tlhaelela mm, o di humana mara ka le lengwe la matšatši motho a feta ka next door a humana radio e lla e re gopela lerato mogolo ya motsena lentswe le lengwe le ya motsena mm, la aga mo go yena la ba la di ya gore motho a sokologe gape taba e kgologolo e re nyaka mmadiša ke ya gore setšhaba se sokologe mm. ke ntho e kgolo ye re nyakang batho ba ka bona lesedi le nna le wena re le boneng re le bone le ke bolela bjale ya tla pina ya gona ya lesedi Mm. re le bone lesedi la morena Our Khotsong gang, we hope you are enjoying the episode. Re leboga kudu for you staying with us and watching the episode up until this point. Let's get lebala go subscribe. Please do not forget to subscribe. Re leboga. Gape mo question tsa lena. La kwagala gore mme o a sa no tsoga ba re a re recording e kgono. La kwagala gore image ka tsoga ba re ke passion but ka mo gospel e ka se be passion e tlo ba ka mogole gore wa gore motho aim ya gage ke go fetola ke go maphelo a fetola batho. maphelo a batho yes because wa kwala gore motho a nyake ga se taba ya go recorda fela gore ke recorde ke itswe wa kwa gore e tswa pelong ntho e motho a e Yes. bolelang mo ntho e kore ene nako ya gore ko rekota ga e fitlha madiša Mm, ke khumana tšhumetšo e nngwe mm, ya gore ke a labalabela mm, gore le lentswe le ke rata ge le ka kwala mm, khutlo tše nne tša lefase ke rata ge le ka kwala khutlo tše nne nna ke bolela ka baebele mm, ke sokolola ditšhaba a kere o rile ana ka mo baebeleng a re batho ka moka ba ba imetsweng ke merwalo ye boima mm, e tlang ke lerole yona e thuša modimo go bitša batho gore ba ke batle metseng a sediba sa bophelo mm, ee
nna lengwalo le lengwe ka mo kutullo le re a ntshupetša noka ya metsi ya bophelo ka mo we nokeng yeo go na le swika le phadima bokala ga kajwe le bonalang ka mošola ga noka ya yona ka mošola ga noka baebele e re go na le setlhare tlhare se enywa di enywa tša go lekana a di fokotšege ebile ga di oketšege o ka ipotšiša amen le boleta ba gore tšhelete e padile kwa morago tšhelete e padile ko morago ka nako tša boreseng le ka dikasete re be re khumana tšhelete kudu mara re bone kgotso ile ya dia something yana mola moragonyana ka tšheletenyana ka moo kana le tsamele mo direkhoto le bolentše di feng maybe re thome moo album tša ka gape di 25 aua ona ke na le 30 years mo mminong 25 albums yes mara morolene ke tše pedi fela o tle bathong aua a ke tsebe ke tlaelela kae mara o tlo loka a kere di tla tlwala o tlo tše nne tša alfase okay be le ko record labeleng e feng ko morago ko morago a kere ke bile ke tšo boya le ba re ke kae Los Angeles aua ka dikampane ka mokgwa ke ketibile le dikampane le Los Angeles yes la namela ke sefofane company ya ka e tswile ko kwa ya tla ka mo ke ketimile le company tše dintši kudu gale ke le mo mminong madiša ke ketimile VMP tše dingwe bile ke lebetše le maina a tšona kore bo Sony bo Ria Music bo Sony yona ke yona ya onama ya ka humana boruto ko Sony ka humana o itseba gore o tseba re o fitla mo nna re fitla mo mminong ka nako ele re be re kgatla kudu gore ke tsene ka studiong album e tšwe ba re jo ene ta tla tseba o epela ruri le lentswela ka lekwale khutlo tše nne tša lefase Sony Music ke yona ya o dia gore ke kgone go tseba gore mo re tla mo ke company e kgolo pela mo South Africa mo ke lebe go Shiremane le monna Shule Mashabane Mac Mashabane modimo ang kgodišetše bona tle Mac Mashabane monna wa o tlhoka mona ke fitla mo bona ba re mo maphala re gatamo mo ke bona wa ntsamaiša khutlo tše nne tša lefase mo re ke be ke le ko Sony ke be ke le boima ya bjale technology ke yona ya o dia gore a nubele ke bolele ka Sony ke le gole le yona di-album a di sa rekiša CD ya e rekiša kasete ya e sa leo ba e bona madiša ke bolela ke le gole le Sony ka se sebaka ke bile ke ikeme mara ntse la modimo le one e sa laša ke fetile di-company tše dintši kudu tše dingwe bile ke di lebetše ke tše dintši kudu ke gopola bo Ria Music bo VMP ke tše dintši madiša ke kgale ke le mo mminong mara ke eng se le bona o kare ko morago se be se le easy no se leng difficult ka mo mminong gale ka mminong a ke se gore ke tla reng madiša gale re be re ratana a sa ke nyaka go bolela lebaka le ka gore polelo ye Matlakala o rile a tlo tlhokofala a dia event e nngwe e kgolo ko Mathibestate kwa gagabo event before e tla next week a re go nna re tla radiong ko Pitori ha re go nna lebaka le ke tshwanetse ke le bolele khutlo tše nne tša lefase but diepedi le dibini tše ka moka dikwe a re tla Pitori re tlhakana ko Pitori ko radiong Matlakala o namile gore no ene tebile wa tsewa ke eng modumedi a tsamaya wa ipona o re ya kgale ke o nyaka gore nna le wena re thomile mmino kgale ke re tla re bine botle a o nyaka o tla le re ka bina pina e teng a re bile a re yano bjale o recorda ka re kae a re aowa ka mo Eriki ana o rile Eriki hao ra tsena ga re bile re repela e fitlake a re a wa re rudia matlhomoleng a re tsaletswe matlhomoleng a the motho o la mo lebelong la go tloga a re molaetša wo ke nyaka gore o fe di-artist bjale re mo showng ele ya gage a re dibini tše di swatše ke nyaka o di bolediše o ba botse gore ba ratane rena ba le ba gale re be re ratana kudu ane bjale a ke le bone
a le seo gane bjale ga ba tshwane le rena ba gale me nka se fetse beke ke sa bolele le Matlakala aowa o tseba gore Matlakala ke ene wa o nthuta stage ko Tembisa ra Basotho Hall ke be nka se fetse bekene bo so le remember Modise aowa ke bolela le bona mara ne ke sa tseba le phone jaaka wa bona gore bophelo bola ba gale be bo le monate gane bjale ga ke tsebe gore dibini tše re ba bantši ore mara e ke tlhakana le bona ka metla ke ba botša gore ba se ka kwanane ba ratane ga ke nyake ba kwane ke nyaka ba ratane le ka no kwana ka dilo tše di wrong ka gore re ka kwana re kwana mongwe re ye kone batho ba ratane di-artist kudu tša mmino o ke leng mo wona a re ratane mara e re ka ratana e re ka kwana modimo o tlo fodiša naga ya rena a kwa thapelo tša rena ga fela re ka ratana amen le le 25 albums yes and gape ke ditshwere tše dingwe ke tla go fa tšona bathong gape because nna tše ke di kwa and even the two that e leng online is very good motho a ka di theletša a ka fola ka tšona so meaning gore if le ka bea ne bjale ona ke tla ditliša ka gore le bogobe bona bopadile mara le sa direkiša mara tšona so tše ba di nyakang batho ba ka tla go lena ba re kong ko go reka ba ka reka go lena ke phela ke na le tsona ka moka tše 25 tše le natšo Westland Parker number 6 stroke 2461 ana le tšo Eslen Parker batho gape e ke tloga ke go rotše Eslen Parker la tseba ke mo Eslen Parker Tembisa okay and then le bola ka tabe kgolo ya composition because a ke nane gore re tshwere gabotse ka baka la gore nna musical na ge ke kwa ke ya gore the biggest thing gore you cannot hear koša e le gore o ekwele somewhere ke koša tša mmaphala koša tša re bone kgotso a kere le se gone jalo ge koša e fitlha ka re bapalano modimo o sa ba gopotse le bereka jwang le ya e recorda or le diang ne bele nna ke bona motlholo modimo ntiela motlholo go ka ya mo studiong mo Lautubi mo Kempton Park a ka o botša gore ke metlholo e diega a ke sa reesa le Tembisa re bone go tswa e sa reesa do tsena ka studiong sa swa ka le lengwe la matšatši album ya ka ya mafelelo ka masa ke di otwa gore ke shota ka one gore ke felletše album ene ke boditše Tubi gore ke atla ka masa ke a tsena go Tubi ke re Tubi o na le lengwalo la Daniele mo 6 lengwalo le la taba ya lona ke a rata ka ra bona e fitla ka studio o di ga ntong fitla ka studio Tubi o iwane le nna ke iwane ka re wa tseba re ke ngwana ka o na le pina manishimane a re ke efe mamotso ka re wena ya ka mola nna ke beka o tla eko e di tsena ka re bone metlolo ya modimo ka Daniele re bone metlolo rena bone metlolo ya modimo ka Daniele a la tlhola moleteng wa ditaba a nka botša motlolo le ba re bone kgotso gape o diega metlolo wa tseba mo bophelong o le ngwana ya modimo ngwago o tlang a o tshwane le ngwago ke ra gore a ke re modimo wa nthatane lena o le tloile mara o mo kgopela botlhale ka metla tša ngwago di tshwanetse di fete tša ngwago o tlang nna mo nna ke bona maphelo a ka a namela step by step e ke di ile so le kgono a ke dia metlholo a ne bele o ka ya Kempton Park ko go Tubi tla go botša gore mama ke mama unique nya ke di o tsena ka studiong ntše ana molantše mo studiong go sha yatla jale di thewa straight ya di o tla ka mo pelong a se ke robale a ke lori e di o theoga matšatša le theletša music o mofenno ke mang le motheletša ka ntle le re bone kgotso ke rene mang o bone o ba le invitile last week
Mane. le enjoyile performance O diehile metlholo. Awa Winnie gape ha thome now. Winnie ke 2002 or ke 2005. O kile nna le yena ra dia pina engwe ya metlholo. Ya o tsena ka re a bookelo ya alafa batho. Winnie o re go nna gore mama ke na le pina ya balwetši. Wena o tla bona gore na o nyaka lengwalo le efe. E re folang ai malwetši. Ka tsena ka re a mo rapela a re morena ya duba lefase pina ile. Le nna la ngwaga wa o feta ke mmeditše ka re Winnie ka kene ngwanaka o senyeile mo lefaseng. Ene taba e ke nyaka bolela ka yona Madiša. Mo gongwe re ka bolela ka yona Modimo a ka kwata pelo tsa re. Ka re Winnie basadi ba sana dibjana ka magaeng. Ka metseng go boima ka Nyaope. Nke o tle re rapelle bana ba. A tseba ke gopola ka lengwe la matšatši ke tsena ka motswala ka a re be ke beile mapai a maswa a 18 mo ba ntšotše ka ona go wa rekišitše ka moka. Ka tshwara ke peine tšatši le leue ka bona gore mane ye e re ke bolele ka yona mo nngwe ka gore Baebele e re ka o motei wa o lokileng molwetši wa fola. Mo gongwe ka le letee le ntswe Modimo wa ka diamogau ntho e tsene mo lefaseng. Lefase le bodile Madiša ba re ke Nyaope ebile e na le maina le bana ba rena ba na le maina. Ke biditše mosadi Winnie ke re ke mosadi ka re tla re rapele ga bina košae ya Nyaope o re ke re rapelle bana ba. Mohlomongwe kore ke bolela khutlo tše nne tša lefase ke lebeletše ke mang le mang ka gore ke a tseba gore ka gare ga malapa le nna ka ga ka se gore ke bolela bjale ke re ke tlo lokane. Mosadi a tsege o mongwe o boima. Nyaope jale ke bana ba basadi ebile ke na le wena Madiša borialo ke re ke a ba rapelela ke re morena se kwala lefase la gago botlhoko. Lefase le tsenetše ke Nyaope. Basadi ba kore e tlišitše le lehu ka gare ga metse. Motswadi o senyalelwa ke dilo ka moka o bile o tsena ke malwetši ebile o tloa lefaseng ka baka la Nyaope. Jwale re re Modimo e kwa thapelo tša rena re a ba rapelela morena wa fodiše bo re a ba ke rapelela Nyaope banna. He ke lebeletše bana ba tseba ka le lengwe la matšatši ke ya mola studiong mo Plain Street Madiša he ko ka khumana bananyana le bašimane e le ba pududu ka Sepedi. Ka ema ke na le ngwanenyana wa ka Morini ka re bana ba ke mala basadi ka tloa peine ka fila peine gore yale o ke re lefase ka moka a re rapeleleng Nyaope. Re a e rapelela e re tlhalena basadi ba ma-Afrika tiang dithapelo. Tlhalena basadi ba ma-Afrika tiang dithapelo. O e tshwere ngwanenyana wa ga Mashaba o re tiang dithapelong tiang dithapelo ke maphala. Gona mo compositioneng because ya kwagala gore music wa lena ka re botse go morago ga le tlhame fela ga le ntša koša. There is always a message yo le gore le nyaka go deliver. O deliver. E ka ba ke
le ka rata tlhotlha jwang our gospel artist because gone mong ke bereka le ena ba re ke Moses Makaringa o rata go bolela gore go le seopedi o ka se be seopedi sa gospel mara wa se tsebe Bible because Bible ke yona manual e le gore batho ba e tlhoka ke yona message o ba listen to o send from yona to batho so le ka tlhotlha jwang batho gore ba ke ba lona batho ba nke ba shome madije wa bona tlhotlheletso e ke e fang bana ba ba ka ba ka re nna ke nna mogolo mo mminong le mo matswalong ene ke tlhakane le bona ka metlha ke a ba botja album jaaka ka moka madisha hape nka se re ka gore matlakala o rile na re ya le kgopela lona ditekising le nna ka re ditekising e tlo bontšha gore ke berekile awa ke ba botša ka metla awa ka di gore ka moka re tshwara a tlasaka e ke ilo e theletša ke ilo e tlo monate awa e ka ntumiša ya di jwang mara tlamang bana ba rena tlamang gore o tlama se Bible e fela a se gore ke a kgona a ke kgone ke a sokola ebile jwale a ke sa kgona o release every year ke a sokola ka gore ke nyaka gore ke ntšha album e be le mantswe a walafa a kalafi kana e fangedi ke kalafi wena madiša re a lafega Daniel wa bona ke le moso se ke se bolela mo le nna ka bonna ke ikalafa bona le moruti o mong kgale kwa ga borena a re o ikutlo o itshobe o ikutlo rena wena ko wena ma o ikalafa ke re mo diepeding tša mmino wa gospel bana baka bo sesi bo buti a re berekeng ka thata a re ngwaleng bana besho a re ngwaleng matlakala o rile ke le botse gore le ratane fela ngwalang a peang ka se ba radio pea bogobe ka moka ba beke ka mokane awa a peang di apeege bana besho na a ke bine ka kereke a ke bine ka motho a ke bine ka metlholo ke bina wa bona tšetša bonya o petse ke bone di tsena mo go nna ke bone di ntsena ka gore ke le mosadi ya ope ke bone pain ya ona ke kole la nwele ke bolela ka yona madi ya ka šia gore mosadi o mongwe le o mongwe a tsenetsweng ke nyaope ka mogae ke a mo filela gore na batho ba le a ba kwe bose o ka kwa bosoro o tsena ka yo kumana sosepane e rekisitswe pele ba rekiša le diroko ka radio toropo ntho e boima kudu e nyaka thapelo madiša e boima kore o tsene Sathane South Africa o tsene Sathane ye nngwe ga ke e tsebe ene ga ke tsebe ko e tswang gona e fela mara modimo wa rena a kwe thapelo tša rena modimo a kwe thapelo tša rena gospel artist ge motho e le a re ke gospel artist ke sefe ke eng e le goreng sentso sa botlhokwa le gore se be gona go yena goba yena a be le sona a bona re ka tloela boikgogomoša madiša ga o ema mona e re boikokobetšo poifo ko pele ga modimo ke go phela ntho ba reng ke gospel artist gape a se thilelelele re bolela ka modimo madiša re bolela ka modimo kore re bolela ka mathomo le mafelelo alpha le omega ikokobeletse o mogolo le o monnyane ke bona botlhale ba mathomo bo motho a tshwanetseng a bodile wa bona ga ke gopole nkile ka re albumo ya ka e tletse lefase koša ya ka e rate ya e re utwa thapelo ya ka ga ke gopole nkile ka tlhakana le batho ba yo maphala enet bana bešo boikokobetšo poifo pelo ga morena ke bophelo ikokobeletse o mogolo le o monnyane ke moka mešomo ya gago tla letlega ko pele ga fatlhego sa modimo
amen di-challenge le boletse taba engwe ya gore no ka gore ga le se le under record label Mm. le ka se kgone go recorda every year Awa ke gona. ee ke di-challenge tse lefe tse le ba le tsone ge le le independent ka mo musicing tse dintši madiša ee yo go bala ko tlhoo ya madiša ke tše dintši kudu o tsebe gore a ke re ano ya le thembisa re bone go tswa ke na le dibeke a se solo gape e sa le e tloa ene e le ya batho e re le ko company e be re rekela diaparo e re ya go rekota e re tsamaiša wa bona e re diela dilo ka moka re robala dihoteleng gane bjale ke ya mmaphala nka se di kgone kwa studiong ke mmaphala ee a ke kgone mara ane bjale ke na le maatla ke a ikutlwa o ka re ke tlo kgona a modimo wa o kwa modimo ee o ka re ke tlo kgona ane bjale ke re fu le ane bjale ke nyaka o ntšha album mo ke tsene ka studio maloba ka re ha ka tloa ke yatla bodiba ke ba mahlomola mo ke ne ke tibile a ke se ruri ke a timela yatla kgauswinyana bile ka ba tshepiša so di-challenge tse ntši ke gore sela le sela se ntse di die ke lena no di lebane le nna bjale ande le ka se kgone go dia ka nako e tile ona nka se kgone le bola ka taba ya thembisa re bone kgotso ile ba thembisa re bone kgotso no ke re bone kgotso le bola gore ke a group ge le thome be le ba kae ko morago 12 le 12 ba sa le gona ba sa le member of the group now wa ke šetse ka 2 ane ee ba bangwe a ke re ba nyetswe ke gopola ngwana nka mo menšena ke pheki matšhaba o nyaletšwe tsanene a ka se kgone o tla mo thembisa a tlo practice ba bangwe ba gotše go makrete motlatla ene go diegile gore mathomong a ka tlhalotšha tabae e re thomas propase re be re le group tše pedi yes mara di leta ke nna ka moka mabitso tsona e be e leng baswa ba tumelo e ngwe le thembisa re bone kgotso yes okay di leta ke nna ka moka gape be re gabile tšhelete ka nako e o na le tšhelete le nyaka ka mo le ka mo re nyaka tui ka mola re beile 12 ka mo e le 12 ka moka ke di leta ke opola ka mo baswa ba tumelo ke na le košašitšile ba re kani mamba muni wanga kani mamba muni wanga kani mamba muni wanga ka na le matlakala re di ile same matlakala ba na le bana ba kanana le mašole a tumelo nna ka mo ke na le thembisa re bone kgotso ke na le baswa ba tumelo baswa ba tumelo ke ele ya gore a ke gopola Ethiopia a ke gopola Somalia a ke gopola Angola ke tšholla dikeledi a ke gopola Ethiopia a ke gopola Somalia a ke gopola Angola lena be le sa tsena sekolo madiša mara be di tseba ke no ke yona gospel ya ko morago gape ga botsebotse yes ka tape record be re beta mo ngwageng o tebe be ke beta 2 ya so be sa bolela ka thembisa re bone kgotso ke moka aowa e ntse go ya satane a tsena ba le ba baswa ba tumelo ba re ae thembisa e be thembisa e practice e le teng ra tloa mola ra ya ra practice tša kwa maokeng ke thembisa bjale a wa ra tšhofa ka yona thembisa re bone kgotso gane bjale ka di 2000 ntse ke gola ke re mara pe nna ke mosadi wa kwa Mamabolo ke ya gae gape ya Mamabolo nka se go le mo thembisa ke go tsebile gape kwa Mamabolo ko fitlha ka dia engwe jale reng ke bola e thembisa e be re lefase ka moka re bone kgotso
ee o e sotlo e sa ba thembisa e sa tlo e sa ba thembisa re bone kgotso ga re ke lebile ka mmamabolo bja ee e ke fitlha mmamabolo le ona ke a šoma ko ga šaefangedi le di-studio di gonane tlabe ka nako eweng ke re mongwe ke palela le ko o namela koloi ee ke ya mola nobody ka rekota ya ba gona e ba re bone re bone kgotso re bone kgotso kgotso e sa ba thembisa so ba babedi ba ke ba sa le member ya re bone kgotso botsebotse from go tloga kwa morago le edile le ba bangwe bangwe ba no tlhokofetse bo Filimone Mpago bontši ba bangwe ba tlhokofetse le edile ba bangwe mara ke etile ba bangwe mara ntši yane bjale ke etile family ke na le bana ba bosesi bana ba bobuti gore ane bjale o ka re ba e seng ba family ke two fela ane bjale ke bereka kudu ka family bogwari bo bo bona ka mola ga phala ba ga le dwaba ga le dwaba ga marakalala bo Rebecca ba Rebecca wa beša aowa o na le pina ka mola bile ra re fitlha ka studiong re tla re dutse le ena senenne moso gona mo o tlo e tshwara bona Rebecca o tswetse le bogale bana ba ka moka o molo ke ne moshimane o motee mara ke le shaedi France Phala a dumele a no amogela gore ke le shaedi ngwanaka o di o ba botse ko botse mo matlhong mara o no a gana ka moganong ka gane o apa ngwane yana ona mara ke morine aowa ene le gore ena re thobela ka no re thu a ka ne ikumelela o tšhaba batho mara magorigori ya Rebekana Rebecca Phala a tsena ka studiong ba re bone kgotso ba kgamilwana ba jileng tšhatši leue go ja dinandos re bina lona le tsala Bethesda re bina le tsala Bethesda a tsena ngwanenyana wa Phala se le tsala Bethesda pina yela ba re ke Mamatho kefe o tsogile ya o tsogile hai ya palla basadi ba ba thembisa a dubi a re no a tsene o a re Rebecca na tsena ka mo beking a re o tsogile ka re o ai mara at least modimo mphile magorigori a tlo šala a ditshweretše mara ga se member ya re bone kgotso o na le mmereko montši mara wa bona motlha ke robala tshwanetse a tšhabe le yona ene ke wa bopa ke mokwele motlha ke robetše a ke nyake e felelele re bone kgotso o le ka mo familing ka mo go ne le ngwanenyana wa buti ba re ke ntebo o reeletše papa ke jeke o ntšeeletše le ena o bogale ke mama hasha kwa bolobedu o bogale ke nana gore a tlo di tshwara le wa sesi o ba reng ke di mama ke ngwetše ya lamola ba nyetšwe mara motla o senyeile ya ba kgobokantše family ka moka kore family ya marakalla e bogale o ka kwa mola morago o na le dipina ke gopola moshimane Victor ke marakalla wa motswala o na le pina re leboga morena bane ke wa botho le moratho wa ka wa ntšhala morago wa monna o wese kgaogelo ya gagwe ke ye e sa fele o e tshwere le malome ya ge Victor ba bethatenengwe ye mpalele ba dia bogwari bo bongwe ba koko wa marakala ke bogwari ba bakwena ke bona gore ke tšeeletše bona ka ka mo gona mose re bone kgotse e ka se feleno kgotse e tla tsoba gona le ge nkakwa ke dihadi ka mo a marakalla ka mo ka mola ke tshwere Ntebo ke Jeke Msetla ke Victor marakalla James Letwaba gadi ya dikolobeše ba tšhikidi ya masoma o tlo ba leader re tlo go emela Rebecca le bolela taba ya gore le mo studiong le busy le a recorda no ke busy akere le ya tseba gore e tlo tswaneng album before December
before December Yes, ke o December. she le feditse kana ba le Aowa, ke sa le busy, ke sa- busy ka e yona boisa ke tla gore modimo o re bjale wa mpusha Mm. ke a founa Dubi Mm. ma motlha mama wa tla Mm. ka tšhela tše pedi ka tloga Mm. ee a ke nyaka gore ke be ke tle ke die matlhomoleng a o tshwana le a ba bangwe le be le fetse le Ah, ga le nokoša le notšea ke tlo dia le tshwara iketlela ka yona sa ga ka, botsa ah, le nyako iketlela yona ga botsa ka iketla Mm. ga re ke rebile studio se se a se gole a mo se Clinton gole mo Park Clinton lebile Park-a. ke rekotela ona bjale ka re Sherman bjale o kgole ee bjale ke rekota mo Campton Park mo go Dubi ee le ka rata mara ka album ya lena e tlang album e tlang ee eish ke tlo rata batho fela o na le nto e nngwe e tlile mo lefase le tlala ya go nyora go kwa lentswe la modimo ke tlo rata gore batho re se itebaleng ntho ela re e boneng ya COVID ka nako ela ya COVID bo rapelwa madiša o bo go rapelwa ka kgang ka kgang go arabelwa go le sele ke rata gore batho lefase ka moka kutlo tša nna tša lefase e bang ka mogola wa COVID a re rapeleng ka gore a ke re lengwalo le lala Amos e rile tlala e tla tlala ya tla ga re se boro sa ka mo morago ga le bate o tla batho ke kgatla gore batho ke kgopela gore batho ba dule ba letile batho a re duleng re emetse morena a re beng badumedi bošigo le mosegare le go sasa le mmamotla batho menate ya lefase re a e bona madiša mara a re rapeleng batho a re itshwareleng ka moromo wa kobo ya Jesu batho a re beng ba modimo a ke re batho ba se ye ko menateng mara a re hopoleng gore na o na le lengwalo le lengwe kwa go Batesalonika 5 le re tšatši lewe motlhaletla botlhoko ba lona bo tlo feta ba moima ga a tshwere ke lešoko batho a re rapeleng batho a re boeleng go Jehova batho a re boeleng go modimo bana betšo ke a le rapela ke a le lotša batho a re beng batho ba modimo amen be ke re ke nyaka le gore ke molaetso o fele le ka ratang go fa ona mara ke nagana gore molaetso o ke ona mo albumong o ka mo o le mo gona batho ke sa ile o bolela le batho gore batho ba bofe e re gape le wena madiša ke re wena o ntsentšha ka re a buka tsenang e re batho dulang le itlemile matheka le laetile mabone ya lena le ya beile godimo ga ditafole a se ka la khutisa la beya ka fase ya ditafole laetang mabone ya lena ana ka moga ga madiša ka mo laetele bana ba ga madiša le bone o ba bontšha nna gape madiša ka gaka ke metlholo a ke re ke lokile wa ba bona borebeka ba ka sena gaka ka mokgo tumelo ya ka e sa dumele kao ba tla didia ba le ko metseng ya bona bofa go le madiša e ba madiša o be mokone o be le tebele ka madiša yes I be yes bodumedi a e be bodumedi no ga e be no a re itlemeleleng ka moromo wa kobo ya Jesu ya bona molaetša o nka le laelang ka ona gore batho e bang batho ba modimo banna batho sekologang batho ba lambukae a re tsebe se se tlang ka morago ga tlala ye yala ya boletšeng ke legwalo le a re tsebe le nna ke tsebe mara dula le itlemile matheka laetang mabone ya lena lokišang tšaka pele le tšaka morago le yang gore ke reng ke re lokiša tšaka pele le tšaka morago ko o yang le ko o tswang lokiša nako a e sa lego o lebeletse sefapano o lebelela sefapano tshwenya ke lengwalo le re ke a tshwenyeya ka baka la gore ke tshwenya ke letago la Jerusalema ke tshwenya ke tago la Sione a se nna ke buka ya dibuka
e re ke bolele gore ke tshwenya ke gore ke na le mokgwa wa letao la Jerusalema. Madisha, Amen. nna ke Mmaphala, Amen. ke maopi ngwana a Bakwena, ke ngwana kgobadi ya tshosa Matebele. Wa Amen. amen. Banna ke tebetse go ba le lena. Hallelujah. Ke tebetse go ba le lena. I am hoping gore album ena le getla e go sogela tšhaba ke ke tseba gore ge le tsene ka re ga studio. Ya le mara batho ge ba le nyaka di-show Booking. ba le gotse jwang ge re ka tse gore Facebook ya re bone le kgotso, gona e na le dilo ka moka. For booking, he le nyaka Mmaphala a tlo le rapelela bukang. go ne senepe sengwe le se širile malobanyana mo se se nice ga botsana sa ko re lebogile se na le di-contact tša lena mola gore ge ba le nyaka ba Hallelujah. le rena mo page ya rena se gona se checkeng ge le nyaka Mmaphala le tla mokgwetsa gona re tla e beya le gona mo episodeng e le kgone go bona gore ge le banyaka le bakgwetsa mo le ge o imetswe e re ke o botse le ga o imetswe ke merwalo ye boima mpolediše o se ka ba ka tša music fela bolela le Mmaphala ko ke o kgothatse jwale ka ge Mmaphala e le mosadi wa fetileng nkwele mose ke le kwa botse e re ga o imetswe bolelang le nna Mmaphala ke mosadi o mongwe wa mehuta, Mmaphala ke mosadi wa mehuta, ke mosadi wa lefase. E tla le mpoledišeng le ga le nyaka lena di-artist Madisha se ka tšhaba gore Mmaphala ngwalele ke tlo ngwalele ke tlo tlišetša pele botse ya nnete ya Madisha ya lefase. Amen. Amen. Please support re bone kgotso gospel group, supportang Mmaphala ka ga boletši mo dinambeng ge le banyaka bolla le bona, ge le nyaka dikgothatso, ge le nyaka ba le composetse, ge le file gore composition ya bona e ka fita music wa gago, contact them. Dikgotsong gang, ra leboga for your support. Please do not forget to subscribe, comment on the episode, comment on this episode, like and subscribe. Ra leboga. Thank you very much.